Letnji intenzivni seminar porodičnog rasporeda održan je letos tokom krstarenja Jadranom. Vlado Ilić, terapeut porodičnog rasporeda, objašnjava nam zašto je ova metoda tako dobro prihvaćena svugde u svetu. Ono što je karakteristično za ovaj rad je da može pomoći u mnogim sferama. Dakle, zapravo nema oblasti koju bih sada mogao izdvojiti u kojoj se ne može pomoći. Počevši od najjednostavnijih bolesti. Iako to je onaj ko ima bolest, njemu to nije jednostavna tema, ali recimo kada neko ima kamen u bubregu, kamen u žuči, kada neko ima šećer, kada mu pankreas ne radi dobro, kada mu želudac ne radi dobro, kada ima čir na želucu. Dakle, sve su to, ili kad ga jednostavno boli noga, naduje mu se noga pa ne može ići dalje, ili se kolena naduju. To su sve simptomi koji nam ukazuju da na duši nešto nije u redu. Kada se duša razboli, imamo onu jednu lepu dečiju pesmu kada nisam u svojoj školu, meni moja duša boli. I to se tako lepo peva, ali se zapravo ne shvata suština, šta se time kaže. I škola života, dakle, kad nisam u svojoj školi života, kada sam odvojen od svoje suštine, onda počinje duša da se buni. Nešto u njoj ne štima, nešto u duši fali. Kad nešto u duši fali, na primer, ako neko ima problem sa šećerom, sa pankreasom, znači da postoji nedostatak ljubavi negde u porodičnom sistemu. Da ta ljubav, slatkost života ne sme da se živi. Da neko ne dozvoljava sebi da bi ostao lojalan svojoj porodici, ne dozvoljava sebi da se prepusti slatkoći života. Kao da ima krivicu, ako se prepusti slatkoći života, izgubit će pravo da pripada. Izgubit će majku, izgubit će pravo da pripada svojoj porodici, što je najbitnije. I onda se beži od toga i dalje se živi stara struktura, stara matrica u kojoj se ne živi život u punoj snazi, ne živi se slatkost života i onda na takav način, naravno uz pomoć savremenih materija u hrani, takozvanih otrova u hrani koji ne dozvoljavaju razmenu materije, uz pomoć njih dolazi do poremećaja u metabolizmu i tu je naravno vrlo često farmaceutska industrija da pokuša da izleči, ali to je samo grebanje na površini i odlaganje problema. Dakle, u takvim situacijama, kao i u situacijama kada, na primjer, boli bubreg ili imamo kamen u bubregu koji govori da ne valja nešto s partnerstvom, kad neko puno jede, na primjer, ili kad neko malo jede, kad neko puno jede, znači da mu treba nešto da jede za sebe i sebe ne može nahraniti zato što u njemu živi neko drugi. Živi nerođeni brat ili nerođena sestra ili rano preminula tetka ili neko iz porodičnog sistema koji se kroz njega pojavljuje ili kroz nju pojavljuje i želi da ukazuje na svoje pravo na postojanje. I onda se hrane još više njih. Pa neko ima dva posla, jedan za sebe, jedan za brata, nerođenog brata. Neko ima dve žene, tri ljubavnice, ako ima petor, na primjer, izgubljen, i onda se naravno krivi kako ima nekoliko ljubavnica, ali je to kolotečina, dakle, treba mu nekoliko. Ili neko izgubio sestru, vrlo mladi, nije svestan toga i u partnerstvima traži sestru, nađe kao ženu sebi sestru i naravno tu je zadovoljio tu potrebu za sestrom, pa mu treba žena, onda traži ljubavnicu s druge strane. Dakle, dijapazon je vrlo širok i mogli bismo zaista pričati nekoliko sati na tome koji su sve mogućnosti rešavanja različitih tema. Ja ne volim da upotrebljam reč problem, jer to su naše teme s kojima vrlo često dolazimo na svet. To su naše matrice ponašanja, naše strukture ponašanja. I u tim strukturama ponašanja mi sve činimo da ostanemo u tom sistemu i borimo se svom snagom da ne izađemo iz toga, jer to je ono što nam je poznato, naučeno i vrlo je teško to prevazići. A poredak ljubavi ne kao jedina, kao ta jedina metoda, ne želim da se to pogrešno shvati, nego jedna od vrlo jakih metoda, jedna od vrlo jakih mogućnosti, pogotovo na brodu, nam dozvoljava da uđemo u dubinu, u suštinu teme. Dakle, da ne grebemo po simptomima koje sam nabrojao, nego nam simptomi služe kao prijatelji. U toku rada uđemo u suštinu problema i kad dođemo do suštine problema, on nestane. Dakle, on se integriše, prevaziđe i onda idemo u životu bez
bez tih simptoma koji su do tada bili toliko prisutni. Intenzivni letnji seminar još jednom je okupio ljude koji, radeći na sebi, nastoje da promene na bolje ne samo svoj život, nego život na čitavoj planeti. Mi ne možemo očekivati da će neko nešto uraditi za nas. Kao što je to Dalaj Lama davno rekao, na primjer, ono što je bitno, što osetimo dobro, ljubav koju osetimo u nama, bitno je da tom ljubavi zarazimo samo jednu porodicu. To je već dovoljno. Na takav način smo spasli celu planetu. Jer ta ista porodica će tom ljubavlju zaraditi drugu porodicu, treća porodica će zaraditi četvrtu i tako ćemo vrlo brzo biti zaraženi ljubavlju, a ne nekom patnjom ili težinom ili time da nismo spremni za ovo i za ono ili nismo sposobni, nego da smo puni ljubavi, jedna porodica za drugom, to je spas naše planete. Da se na tom nivou, na širokom nivou, porodice podržavaju da ulaze u jedne odnose sa sobom, odnose integracije, da će svima biti lepo jedni s drugima.